Ассаламу алейкум достор. Бүгін сіздерге дағы бір модель Janome фирмасынан 1522 RD деген модельді толық обзор қылып көрсетіп берелі деп тұрмыз. Бұл обычный 18 000 сомдық біз бұға чейін көрсетіп жүрген машинкаларда айлы 25 түрде операциясы бар, автоматский петля. Дағы бір өзгешелігі бұл управление не деп қойды, зажим деп еспей, управление давление лапка деп еспей, ушындай шылса эмесі бар да, управлениесі бар. Бұл лапканы көбірек басып, азырақ басып бере тұрған системасы бар. Дағы бір өзгешелігі бұның рабочий зонасы кішкене широкийрақ болады. Мысалы 18 000 сомдық машинкаларды көрсетіп қояйын сіздерге. Мысалы 15-18 000 сомдықтардың рабочий зонасы кішкене тарырақ болады. Бұға расширительный мондай атайын столдарды қойсаңыздар анша оңайды да. Ол сияқты болып жүр. Бұл машинка өзінікілі бір топ чоңырақ екен да. Өзгешеліктері. Азыр тигишин чоңы байқайсыздар менен. Комплектісінде мондай болған педалі беянда ашылады. Мондай болған бүт запасной шпулькалары, лапка для петель, левый правый болған маяқтағы односторонний лапкасы бар екен. 0,7-ге чейінки универсал лапкасы бар екен. Bir пачка иінесі бар екен, шоғышыр, запасной іштері бар. Ол салғычыдан өте удобный екен. Бияқа шпулькаларды қалған жиптерге, мысалы 5-6 түрді жипте заправкалап, бияқа салып қойсаңыздар болчуда екен. Өте удобный, ашын жауыла тұрған карманы бар екен. Андан сықары өзі дағы шығады, мондай болчу. Челночный устройство, вертикальный челночный устройство, ичи бары металлический болады. Машинканың салмағы 6-7 килограмм түзет. Толық тегіштерін көрсетеміз. Ең башында педальді сайдық, машинканың тоққауына мондай бұл педалі, бір жағы тоққау, бір жағы машинкаға сайылады. Мынау болса, ушул педаль мұны бұтқа қойады. Басқан сайын іштей береді. Так, жип саптағанды көрсетейін. Ең башында шпулькаға жип түріп алабыз. Шпулькаға жип түріп үшін мына бияққа жипті салып, бияқтан шпулькасын шығарып аласыздар. Так. Шпульканы бияққа салып, маталкасына. Анан кейін мұны бияққа түртөбүз. Түрткенде бұл автоматский наркы машинкалар мондай крышкасы шығарылады. Бұл болса андай емес. Бұл дароле моны мындай түрткенде автоматский только маталка иштейт. Бұл жағы иштебей тұрады. Жип түріп бүткөндөн кейін кайра тепсеңиз, мына бул жагы ошо иштейт да. Бул маталка менен тике турган жагы экөө одновременно иштебейт. Жипти түрүп алдык. Биякта кескич бар, мына жип кескич. Ушинтип эле саптап аласыз. Мына как обычно эле жипти бияка толук өткөрүш керек. Жипти салдык. Андан кейін бұл жипти саптайбыз. Мына саптаганда эле оңой эле, наркы машинкаларда эле 18 000 15 000 сомдуктарда эле. Мына маяктан могу темирге бир илесиздер, сразу эле. Могу линия менен астына түшөт, могу стрелка карап кете бересиздер. Мына бияка айланып өйдө кетет кайра. Могу темир крючок турат, ушуна айланып туруп, могу тешигинен өтөт бияка. Мына биякта көрсөтүлүп турат стрелкасы. Кайын сразу андан кейін прямой инеге киргизсеңиздер болот. Так, мында нитка одеватель деп коет, жип өткөрүп бере турган прибор бар. То есть жипти саптап бере алат бул машинка. Ошонусу менен азыр жипти саптап коебуз. Мына жипти саптады. Жана зрениясы слабыйларга, дайыма жип саптагандан кыйналган адамдарга бул өтө сонун вариант го деп ойлойм. Материалды коесуздар. Мына АВ бизде мына үстүндө бүт рисунокто көрүнүп турат. Кандай шовторду койсоңуз, ушундай сүрөттөгүдөй шовтор чыгарып бере берет. Прямой строчка биздики азыр. Размерди 3-чү жакка коебуз, стандартный. Бул болсо только зигзагга колдонулат. Эгер прямой строчкада муну жылдырсаңыздар, ийне капталдан тигип берет. Ушундай тигип берет. Мынакей туугандар, тигиштери өтө жакшы, материал чайнабайт. Бул ачыгын айтыш керек, салыштырганда тиги 18-15 000 сомдук машинкаларга караганда бир аз мягкий тигет, жумшагыраак. Бул болсо закрепочный кнопкасы. Ушундай кылып тигип кете берсеңиздер болот. Азыр мына прямой строчкасын көрдүк. Эми зигзагга коелу. С-га койсоңуздар, бул жакта зигзаг көрсөтүп атат бизде мына сүрөттө. Ошол жагына койдук. Размери 3-кө коюп тигип көрөлү. Мына чоң зигзаг болуп калды. Эми ушуну эле размерин кичирейтип койсоңуздар, мисалы 1,5-га же 1-ге коюп койсоңуздар, майда болгон сонун зигзагты түшүрүп берет. Курак-кураганга, какой-то бир жамак-жамаганга бул өтө сонун вариант болуп иштеп берет Кудай буйрса. Кийинкиси мисалы ар кандай шовторду Д-га койсоңуздар да башкача. Мынакей Д өзүнчө пирамида сыяктуу зигзаг, Е-ге койсоңуздар. Бул өзүнчө мондай пульс сыяктуу болгон шов. F-ке койсоңуздар. Бул да өзүнчө башкача мондай болгон узорный шовтор чыгарып бере берет. Размерин дагы майдараак коюп койсоңуздар, бул андан дагы майда болуп жакшы шовторду чыгарып бере алат. Мынакей. Мен силерге оверлочный шовту көрсөтүп коеюн. Эң главный шовтордун бири. Биякта H-ка коебуз. Оверлочный шовко коюш үчүн муну SS-ке жылдырабыз. Так, кандай оверлочный шов тигип берет. Ушундай болгон оверлочный шовту дагы сонун кылып түшүрүп берет.
Бұл машинка жалпысынан 25 түрде өтеді. Ол зигзагтың, оверлочный шовтордың ширинасын бұл жақтан управлять етсеңіздер болады. Қазір ең широкий вариантта тұрады. Ушуну азайтқан сайын ол узкий кылып тагын тигип бере алат. Андан кейін бұл автоматский петля, петлясын башка видеодан көрсөткөнбүз. Кандай тигет десеңиздер, ошол видеолорду жиберип коебуз. Андан бұл узорный шовтордон дагы бирөөнү көрсөтүп коеюн. Эң сонун шовтордун бири, например, L га коесуздар. Мына. Шакты майда кылып. Мына мындай болгон узорлорду түшүрүп берет. Дагы бир ушунун дагы шагына мисалы өтө майда кылып койсоңуздар, ушундай узорлорду чыгарып берет. Бул сиздин жумушуңузду жеңилдетет. Мисалы 0 га дагы жакындатып койдук. Так. Дагы башка узорун көрсөтөйүн. Дагы башка. Мынакей туугандар. Узорный шовтор, оверлочный прямой, жалпысынан 25 түрдө өтүгет. 1522 RD деген модель. Кимге ушундай уникалдуу машинка керек болсо, заказ берип жетишип калыңыздар. Саны чектелүү, где-то бир 5-6 штуктай калды. Заказ берсеңиздер Кыргызстан боюнча жеткирүү акысыз. Рассрочка М банк аркылуу, Zero аркылуу алсаңыздар болот.